приехали на великие выходные у горы. Местечко называется Шклярская Порема. Поднялись на круче скалы. Гэта ў самім горадзе, здесь зусім трошки падымацца. Калі былі летам у Крапачэ, здымалі там маленькія апартаменты з собственнай саунай. Нам вельмі спадабаўся гэты фармат, таму тут таксама адшукалі такую. Падымаемся на гору Шрэніца. Даволі слізка, але вельмі цёпла. Толькі яшчэ дашлі на парк народавого. Ідзем і ўсё больш і больш зімы. Мы недзе уже близенько до горы. Вельмі прыгожа, калі ўсё так воблакам сцянута. Тут уже зусім зима. Знову трохи затягнуло в облако. Десь там наша гора. Мабуть, гэта наша гора открывается. Шрэніца, на яку мы ідзем. Стежка, и можем в прыжжоном цікавіше. Нам докладно туди. Это одразу на гору. Ну, може, пойдем вже по гэтай? На гору. Где там? Ну, вже докладно засталося трошки. Десь там. Хто не може так довго пешу підніматися вгору, ось підйомник. Але трохи все одно придеться йти пешу. Все, піднялись. Здесь что есть? 2 годины. Вышли у некое грозное облако. Мабуть, з Вроцлава прилетел.
Трэба было купляць яшчэ кошкі. Ужо сцямнела, але мы амаль прыйшлі да горада ўжо. Сёння пойдзем гуляць здесь по гораду і вакол по маленькім гарам. Зараз часто ти можеш заходити. Сёння ідэальнае надвор'е для нашых бутоў, бо яны восеньска-весеннія. Учора ж пацаравалі ў зіме, а сёння зноў восень. Хочеш посидіти? Угу. Добрай раніцы. Сёння 5 снежня. У нас апошні дзень у гарах. І сёння мой дзень народжання. Самае прыгожае, што я бачыла за 25 гадоў, гэта зімнія горы.